Ассалому алайкум мухлисони канали Саудутиҷӣ. Бардоро ва хоҳарои азиз, ҳама каса чӣ хелен созен, хубен, саломатиётон хубай, настренатон созай. Имрӯз бо як навори нави мошинҳои фурӯшиай. Касеро мефураш ки навори хонаҳои фурӯшӣ тамошо кунам, дар комментария канали диеми хидмат закрепит кардагим бардоро дар ӯ канал хонаҳои фурӯшӣ мепартом ва дар ин канале ози шумо тамошо кардесен, дар ин канал мошинҳои арзон барои ҳам бардорое ки харидоранд, бардорое ки ҳай ғарибӣ тамошо мекунанд, марҳамат тамошо кунен, хаяк ягон мошин мехарен. Ва бародаро барои дастгирӣ кардани канали мо як дона лайки бепла биҷиқена, ҳамин видеоро дар имо дар дига сайтҳоятон падлица кунен. Касе ягон чизи фурӯшӣ дошта боша, инами рақамҳода дар ватсапаш ба мо равон кунем бародаро. Навора тамошо мекунем, рафтем. Бардоро ва хоҳарои азиз, навора сар кардем. Вақт дошта бошен то охири видеоро тамошо кунен. Беҳтарино мошино омадагия, бовар кунен, хай таъриф намекунам. Видеоро то охирша тамошо кунен, хитон ҳайрон мешен ки мисол фикр мекунен ки барои ин мошино чӣ ба иқа арзон бошанда. Як бародар скутерша суратша рӯй карда буд дар WhatsApp, рости гап камтар вақт надоштем, на камтарак бекор шудем бардоро, ҳозир рекламаш мекунем. Скутери фурӯшиай соли баромадаш 2014, сӯзишвориш бензини холӣ, мотораш 75 кубай, коробкаш автоматай бардоро. Ҳамин скутер қарор дорад дар Москва, город Чехов дабудай. Нархша 24000 рубл гуфтесай, инами номеро шуда WhatsApp ҳам дора. Состояниш беҳтаринай, бо арзонам мекадай. Занг бизанем бардоро. бардоро ва хоҳарои азиз, навора давом метем. Аз шумо эҳтиромона хоҳиш карда мешавад ки як дона лайки бепла биҷиқена, ҳамин видеои моро дар имо дар дига сайтҳоятон падлица кунем бародарҷоно, як хизмат кунем, бо мо дар хизматем. Як бародар ҳамин мошинша суратша рӯй кардагия дар WhatsApp мо бардоро, ана Opel Caravan соли баромадаш 1997, моториш 1.6 бардоро, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора гуфтагия, сӯзишвориш газ бензин кор мекунад, документош то охири сола будай. Нархша бардоро ва хоҳарои азиз 31000 сомонӣ мега бардоро, бо мумкин арзон шава. Мошин дар шаҳри Панҷакен будай бардоро. Ина номрои телефонаш, номрои Тоҷикистонай. Марҳамат, касе дар каравани арзон дар корай соли 1997, нархаш 31000 сомон, чӣ хел нархи арзон. Ина номрои телефонаш, марҳамат занг бизанен, мошини арзона бихарен. бардоро ва хоҳарои азиз, эълонмона давом метем. Бо як бор дига даётон биёрам ки касе мефураш ки видеои хонаҳои фурӯшӣ тамошо кунам, дар комментария канали диеми хидмат закрепит кардагиам. Дар ӯ канал хонаҳои фурӯшӣ мепартом бардоро. Касе да мисол интереснаи хонаҳои фурӯшӣ бидроен тамошо кунен. хоб як бародар бардоро ҳанами ана трактора рости гап гуфт реклама ки дар WhatsApp мо нависта буд бардоро, як трактори фурӯшиай. хоб тиличкаш қатияй қарор дорад дар ноҳияи Муъминобод, деҳаи Боғегай бардоро, деҳаи Боғегай ҳам хел будай ба фикрам. хоб нархша 35000 сомонӣ мега, бо арзонам мекадай, тиличкаам доштай, состояниш хубай бардоро. хайна номрои телефонаш ҳастай, касе харидори аниқен метавонен да ҳамин рақамҳо занг бизанен. ва бародарои азиз, навора давом метем. ана касе тамошо кардесен битонен як дона лайки бепла биҷиқен, бо зури бад мешава. хоб Opel Astra F бародаро соли баромадаш 1993 будай, сӯзишвориш бензин газ кор мекунад, кузоваш универсалай, чӣ хел десен караванай, рангаш серебриси, объем моториш 1.6 литр, коробка механика. ҳисоби мошин гуфтагия ки мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора. форат давернс метум, форат учёт снимат мекунам метумша, ҳамаш 100%, ранги тупворе мерава. хадаҳоиш зури бадай. хоб бардоро дига арзон намешида гуфтагия. қарор дора дар шаҳри Душанбе, нархша 14500 сомонӣ мега, охири нархш будай бардоро. Караванай солаш 93, неки мардак воре беҳтарин нархайда. касе харидор ина номрои телефонаш арзон намекадай, занг бизанен, мошинхар бошен, мошина бихарен, тенҷи бадай состояниш. ва дӯстони азиз, мегзарем ба як мошини фурӯшӣ дига. чӣ хеле гуфтам, ман фақат мошинои арзона барои шуморо пешкаш мекунам, яъне ки барои шуморо реклама мекунам. битонен ҳамун як дона лайки бепла биҷиқем бардоро, бо тенҷи бад мешавада. мисол бо мо хеле хирсанд мешем, я рӯзпас дурӯзпас барои шуморо навораи хуб мекунем. Toyota Corolla соли баромадаш 1996, сӯзишвориш бензин газ кор мекунад, кузов седан, рангша сафед гуфтагия, объем моториш 1.6 литр, коробка механикае.
сои мошин гуфтагия ки мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора, яксола ҳуҷҷат дора, мотор вагони бидай. خب خریداری انیق باشه با ارزان میکنیم. قرار داره در ناحیه مومین‌آباد نرخش 19000 سامانی میگه. 19000 سامان دا بردارش ما میتونیم که تویوتا کارونا بده سالش 1996 ساستانیش تنجی بده باور کنیم. خیلی نمره تلفنش مرحمت کسی که سوم دارین بردارو ماشین بگیریم پشیمون نمیشین. حالتی بالونش هم اون خوب بده صورت دا معلومه. دوستانی عزیز میگذاریم با یک ماشین دیگه باور کنین ساستانیش خدم دا محبول شید برداروی که مثال آنا یوشان مثال ملادیوز ماشینا میفراشون تماشا کنیم بردارو ای نرخی همی 015 راحت کنین دا واز 2115 سالی برآمدش 2004 سالش خیلی نوای سودش ورش بنزینی خولی گفتگی ای کوزوف سیدان رنگش مکری اسفالت ابیوم موتورش 1.6 لیتر коробка механика ای سوی ماشین گفتگی که ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار داره خب کمبودیش نیسته یعنی که کمبودی نداشته بردارو ای ماشین دسن توپچای باور کنین ساستانیش نفروشابی چه فاسونه قرار داشته در شهر دوشنبه در پایتخت نرخش 13000 سامانی میگه بردارو با همین 13000 سامان با ارزان میکده اینا نمره تلفنش بردارو نمره بیلاینای کسی خریداری انیق باشین زنگ بزنین ماشین ملادیوژین را بخرین 13000 سامان سالش 2004 تنجی بده باور کنین دوستانی عزیز اعلان دوام میتیم انا کسی تماشا کرده سیم بردارو با یک بار دیگه میگم تون که کسی که میفروش که ویدیوی خانه‌های فروشی تماشا کنم در کامنتار کانال خانه‌های فروشی را ذکر کردگیم بردارو دایوتون بیاریم دا مثال با یک بار دیگه خوب مرسدس ارزان بردارو انا 124 پیسکو 124 بوده سالی برآمدش 1993 سوزشوارش بنزین گاز کار میکرده کوزوف سیدان رنگ سربریستی ابیوم موتورش 3.2 بوده بردارو ابیوم موتورش 3.2 لیتر موتوری مردکی بوده коробка автомат بوده بردارو مثال با وقتی هایکدن خیلی автомат بفره نمیشه مثال هایکدن میگردی سوی ماشین گفتگی که ماشینم 100% استروشنی پولم در کره قرار دارد در شهر کانی بادام نرخش 22500 سامانی میگه بردارو 22500 سامانی نه ماشین مرسدس بهترینه بخرین ارزان هم میکده علی شام اینا نمره تلفنش مرحمت زنگ بزنین بردارو ماشین ارزان بخرین و دوستانی عزیز میگذاریم با یک ماشین ملادیوژ دیگه بردارو حالت بالوناش ببینین چه ساستانی بالوناش زور ایده باور کنین گرینی معقول شید نک خدم دام خوب واز 2109 بوده واز 2109 سالی برآمدش 1996 سوزشوارش بنزین گاز کار میکرده کوزوفش سیدان گفتگی بردارو رنگش زلیونی ابیوم موتورش 1.5 لیتر коробка механика سوی ماشین گفتگی که ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار داره یگان پرابلم نداشته تخص موتورش تو ماهی سپتامبر بوده موتورش خداویش همش 100% کردگی بوده 4 балони нав чихеле гуфтам бардоро ина балонҳоро дидесем састани балонҳо тенҷ будай қарор доштай дар шаҳри хуҷанд нарша 12000 сомонӣ мега бо арзонам мекадай чихел нархи арзонда бовар кунем хайна номерои телефонаш ҳастай мошини арзонака бихарем тенҷи бадайнеки ва бародарои азиз мегзарем ба як мошини дига ҳамин хачибеко бовар кунене ки хай бисёри бародарода медонам ки маҳқулай хай хушрӯанда охи мисол састаяниш зурай дискош аби чихе фасонае бо шапалоқай дискош хоб Opel Astra F соли баромадаш 1997 будай бародаро солои навш сӯзишвориш бензин газ кор мекунад кузов хачибек рангаш золотисти ранги хадавой ранги тиллои бародаро ҳабё моторш 1.6 литр коробка механика сои мошин гуфтагие ки мошин ана 100% будай моторшам 100% краскаи заводскои хидшай краскаи бародаро пешин ҳамин ай завод хеле краскаи ко ҳамун краска будай бародаро састаяниш тенҷи бадай гуфтагие қарор дорад дар шаҳри душанбе дар пойтахтай нархша 29000 сомонӣ мега бародаро 29000 сомон хечибеки 1997 сол уна люкам доштай састаяни гизала номерош ҳаст занг бизанед ва дӯстони азиз ана гап зада рафтаесем ане ки намегем ки чӣ мошине ки маҳқултон боша дар комментара бинависед ман насиб иншоалло дар видеои оянда пешкаши шумо мекунам
марҳамат бародаро хоҳишотро набинависед муносиб иншоалло дар видеои оянда чихеле ки гуфтам пешкаши шумо мекунам. Audi ана A4 будай, Audi A4 соли баромадаш 1997, сӯзишвориш бензини холӣ, кузов седан, рангиш сафед гуфтагия, объём мотораш 1.7 литр, коробка механикай. соҳиби ҳамин бародаро соҳиби ҳамин Audi 4A гуфтагия ки خب ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار داره. انا معلومات بیشتر با تلفن میگیرین کسی که خریداری انیق باشه. التماس به اودا زنگ نزنین گفتگی بردارو. حالت دیسکوش اچ خیلی دسن سوزای حالت کراسکش هم سوزای انا در شهر دوشنبه بدای نرخش 20000 سومانی. چه خیلی نرخ ارزان ده بردارو با ارزان هم میکدای. نمرش هست میتونی زنگ بزنی. دوستانی عزیز مگذاریم با یک ماشین دیگه تویوتا مارک 2 چخیل ماشینای زورنده باور کنین کسی در ماشین شتگی زوری بد میروه. تویوتا مارک 2 سالی برآمدش 1997 سال بوده. سوزشوریش بنزین گاز کار میکرده. کوزو سیدان رنگش چخیل دسن سفید. объем моторش 2.5 لیتر коробка автомат بوده بردارو. коробка автомат состояниеш ҳам хеле чхеле краскаша десен созай. соҳиби мошин гуфтагие ки конкретни харидор боша занг бизана бо савдо ҳам мешава. ҳама ҷои мошин 100% камтарак мелчи кор доштае бардро. хай чӣ хе мелчи бошам 500 сум 1000 сум расход мекунӣ мошин туп мешава. қарор доштае дар шаҳри душанбе дар пойтахтай нархша 16000 сомонӣ мега. чӣ хел нархи арзонда. номери телефонаш ҳастае марҳамат занг бизанед. دوستانی عزیز اعلان دوام میتیم مگذاریم با یک ماشین دیگه. ماشینی ملادیاژنی بسیاری بردارای ماشینا رو های کردگان میدونن که چه خیلی ماشینای واز 2107 بردارو سالی برآمدش 1993 سوزشوریش بنزین خالی رنگش موقع اسفالت گفتگیه объем моторش 1.6 لیتر коробка механикай. соҳиби мошин гуфтагие ки мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор доштае. гарени ҳама ҷош 100%. се баллони нав яташ миёна будай бардро. номерои кӯҳна будай бардро. номерои кӯҳна хай номерош кӯҳна мегирӣ номери наваш мегирӣ 100%. маълумоти бештара занг бизанен ҳамаша мефаҳмонам гуфтагие. қарор дорад дар ноҳияи ёвон нархша 7500 сомонӣ мега арзон ҳам мекардай алишам. марҳамат бародаро ягон кас харидорен ё ки ягон чиз қати алиш мекунен метавонен занг бизанеша номерош дар рӯи экрани шумо ҳастае. бардоро ва хоҳарои азиз ибд навори мошинҳои фурӯшии имрӯза касера мефураш ки навори хонаҳои фурӯшӣ тамошо кунам дар комментария канали диеми хидмат закрепит кардагим дар ӯ канал хонаҳои фурӯшӣ мепартон бардоро. касе дар интересни хонаҳои фурӯшӣ бидоин тамошо кунен зури бад омадагиай ва касе ки ҳамин видеои моро бардоро то охир тамошо кард дар комментария рақами 1 бинависен. ман мефаҳмам ки шумо то охири видеоро тамошо кардем ва бардоро ҳамин видеоро дар имо дар дига сайтҳоятон поделиться кунен. касе ки лайк мондаги нест я дона лайки беплан биҷихем бардоро. чӣ хеле гуфтам касе хонаҳои фурӯшӣ тамошо мекунад дар комментария канали хонаҳои фурӯширо закрепит кардагиам. то видеои оянда худо нигаҳбон tomoshabardoro ва хоҳарои азиз хайр.